أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا النهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسن الله إليك، بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان كنا مسجد جنبه فهو يذكر الله تبارك وتعالى aray no heɓɓirano noon fi leeɗo yewtere meɗen yewtere l'islam ko kikiɗe ɗo aray en tini Allah subhanahu wa ta'ala waddiranini yo laato sabu senagol ɓeɗo kankoɓe meɗen tedduɓe
ɗo mawɓe meɗen en tro Allah tabaraka wa taala yalla ɓoyndinmo maɓɓe en tro kanko subhanahu wa taala fi ramadan kono joni suɓa noon ko ɓurata wadde munasaba o awa maako ɓuɓe makanten ɗo walla hawre yimɓe e sawaba o waɗa min allazina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana ɗum ɗum haray wala e ɗuɗɗinde tarjama o haray watte micro sorkede maɓɓe on sayi biisnillah e makane yo woko Allah subhanahu wa taala taginani ɓe enen kadi ukkiten noppiɗi moƴƴa heɗoɗen koɓe makanten ko ɗum noon eɗen watta micro e sorkede maɓɓe fale tafaddal mashkura makbura شكرا بارك الله فيك جزاك الله خير أو تاتين باعتونك kasano ko jogagol ɗo ɓurata ɗum man puisque ma sito ɗum wawi sito mo jotti seeɗa bismillahi rahmani irrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله وعبده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأعزاء أصحاب الفضيلة العلماء أيها السادة والقادة الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ميمونا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا لوجهه خالصا. أيتي الله سبحانه وتعالى moƴƴiiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jeyaɓe mofte nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam tagi nde tagore fo eltani en ko woni ka leydi kon e ko woni ka kammo kon fo tawi ɗum ɗo fo ko fi men kanko o waɗiri kanko ala e haaju ko tagi kon fo eɗen yettamo e ɗi nemaji ɗo nemaji ko nemini en kon limugol andata ittiri mum no gasa goɗɗi goo yahturu bi bal on tigi miijo ha ɗene Allah moƴƴike an o korilan galle o korilan otowal o korilan sonnajo o korilan geɗalɓe o korilan cellal no woodi goɗɗi goo ɗi on tigi miijatako ko tawata on tigi ñaamay ɗum yaltoya o hayka ɗum hara soñdia waɗaali mo sikka ɗum ɗon ɗum wona nema ndu hennu ndo fofata mo sikka ɗum ko ni tun ko naturel ni ko ɗum Allah e ɗum ko ni tun woniri si ɗiɗo si manki ko fanɗi wo haray soñdia waɗay en yetti Allah e ɗi nemaji makko ko ɗum waɗi kanko tigi himo wi wa in tauddu nicmata allahi la tuhsuha sen linti nemaji Allah en andata ittiri mum wallahi en wata andude ittiri muɗum nema ɓurɗo mawnude on ko Allah nemini en kon ko waɗugol en julɓe ɗaɓɓitoɓe peewal siyi hutora hiɗen yetti Allah hiɗen jarnimo hiɗen irritanimo wonde ko kanko tagi ko kanko tun kadi hani rewede ka gonga hiɗen qirrani nelaɗo men go Muhammad sallllahu alayhi wa sallama nulal ngal ko Allahu nulimo nulirimo giggol e hoolare nulirimo diina peewal diina yurmede diina moƴƴereji ɗin diina hombirka diinaji ɗin fou
nulaaɗo arata hannde kadi ɓaawo makko, annabajo ala ɓaawo makko, diina wokka goo ala hannde kadi ka Allah jaɓata rewireede si wona ka ɗo. eɗen qirnanomo ɗum, eɗen qirro kadi wonde o yettinno ko o nulano kon, o laaɓanno mofteɗen reedu, o janfaaki, o ɗaynaali. kala ko tawata ɓattinayi en moƴƴereeji ɗin, ɓattina en allahu subhanahu wa ta'ala, okora e malal ka aduna e ka lahara nelaaɗo o ɓanginno ɗum, o yewti, o holli, o ekkiti, o elti, o tindini en. ko waɗi ko moƴƴo himo yiɗi en, himo yiɗani en. kala kada ko tawata fallagol no toon, bakkat no toon, woɗɗinayi en Allah, ɓattina en cheytane, ɓattina en boneji ɗin, ɗum kadi o rentinno en, o haɗi en, o hajindi. liyahlaka man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. fiita hay gooto heɓoye hujja hun ko daroyo yeeso Allah, inna ko ni wanno menen ɓaynanino si tawino ko ninu. mo halkike halkanike hoore muɗum joni ko e hoore no laaɓi poyi, ko on tigi suɓanto hoore mum. yo Allah juula e oniraɗo men, juula e sahaba ɓen fof, juula e dendanangal jokkuɓe diina ka ɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan diina, allahumma amin. haray ɓaawo ɗum mi weltanike mawɓe nokkure nden ɗo, karamokoɓe ɓen, kohoɓe wonɓe ɗo ɓen, e wakkiliɓe kadi fiyo mi arono Cheikh Abdoullahi Ba, e ɓe woni wallidirde, e karamokoɓe wonɓe wurnitande e l'islamu on ga, ka jangingol, ka waajagol, ka fewnugol, ka noddugol. طيب لا بأس. sounds ara gaccake ɗo ko sensidirgol ɗum hakkude kuranji ɗin. haray mi jarni, mi weltanike ɓe karamokoɓe wonanɓe e gosengo ga, ɓay mo ɓe ala sahri min suhuri l'islam, o ɓeeno e yolde ko kanko woni lampu on ɗon, kanko jalbinta ɗon, hiɓe janginde, hiɓe waajade, hiɓe fewnude, hiɓe noddude. yen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu jaɓanɓe ko ɓe woni e wadde kon, waɗa barki e muɗum, arsika kadi wona ɓe janginede, wona ɓe waajede ɓen famugol ko yewta kon e gollitirgol. allahumma amin. haray jama seniɓe ɗo ɓen fof, duhiɓe, suddiɓe, sewɓe, mawɓe, ɓe foppuɓe jarnama, ɓe weltanama ko notagol noddandu Allah, yiɗugol Allahu, yiɗa nelaɗo Allah on, yiɗa kala askintinniɗo kal islam. ko ɗum waɗi ɓayna tañƴinagol heɓay ɗo hay hunde sowona baraji ɗin. yo Allah okkore en ɗi baraji. haray en tori Allah, Allah waɗu barki e ɗi nokkuji meɗen, waɗa barki e meɗen enen e gueɗal ɓe men ɓen fof, e ɓeygureji men ɗin, waɗa en julɓe moƴƴuɓe hulayɓe Allah, saabije sottayɗe moƴƴereji ɗin, sokayɗe boneji ɗin. en torki Allah subhanahu wa ta'ala no hawtiri en ɗo ni ka suudu makko ɗo, saabu dewal makko kadi, yo Allah hawten ka aljannaji ɓurɗi towude, allahumma amin. haray ko ɓe maaki ɗo ko yen yewtu ɗo ko raɓɓiɗi fii o koɗo saatiɗo. haray noon yette bari ɓen acca hakketi jammitama joni innama suumaye tun, haray deedi ɗin taƴi to ga ɓe gastiri to memminoto gila joni. haray suumaye on ɓattike, andi yayino ha
awa yette bari ɓe goo ɓe innayi o suumaye sa yindu o naya ewno mo ewni keni hino lewru ndu wondu tawtama ko arata woko juldandu ewnete o ari ɗa aray ko taƴingol yimɓe ɓe deetiɗa noon ko weltingol ɓe allahu almustaan wa huqqa li kulli dayfin an yuadda lahu addiyafa no hani kala koɗo ka o préparane werde o jaɓɓe o werne o sanne o tolne koɗo fof no handi e ɗum ka o koɗo satiɗo ɗo ndu lewru suumaye lewru ɓural lewru ndu Allah yaafoto bakkatuji jiyaɓe makko ɓen e mum ko o yaafata ko e lebbi luttuɗi ɗin lewru ndu fof mayru ko ndu yurmede ndu fof mayru ko ndu teddungal ndu fof mayru ko ndu barki ndu fof mayru ko ndu Allah rinɗinta jiyaɓe bus e muɗum ga yiite hara hiɗen so'ayno moƴƴereji ko woni kon e suumaye e yeloto no fayda feccere hitande fof wona suumaye yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe kamɓe ko ɗum ɓe so'uno hiɓe andi hiɓe anduno moƴƴere ko woni e suumaye kon ko ɗum waɗi ɓe tortono Allah ko yata lebbi 6 ada suumaye yo Allah tawnuɓe suumaye toroto Allah allahumma ballighna shahra ramadan Allah tawnu men lewru suumaye Allah tawnu men lewru suumaye Allah tawnu men lewru suumaye si ko neɗɗo so andi valeur hunde hittugol hunde nden ko ɗon o teddinta fi mayre ndu ɗo lewru no gelorɗen noon ko tugalal e nder tugal l'islamu ɗen jowi l'islamu neɗɗo on timmata si o hoorani ndu si tawi chartiji horugol ngol no timmi e makko en yewta en toɓɓere ɗo nde toɓɓere ɗo waɗade nde calɗi ko hiɓɓidira ka koyo senidiri ara nun ɗum en yewtay fi ɓural mayru yewten ko honno ndu tabitirta yewten si neɗɗo on hoori mi mana tugale korka kan si neɗɗo hoori sunnaji ko hani wadde yewtoyen yoga e bonnayɗi kadi korka kan few yewtoyen yani towiju hada gayntore en ɗum ɗon piiji ɗi tawata no dagani horuɗo ka o waɗa ɗi no gasa woɓɓe goo hara no sikka goɗɗi mo waɗi ɗin ɗon ara e korka kam boni ko ɗeɗo toɓɓe wonde ge ñomutude seeɗa wona en ɗuɗɗin ha ɓe gandi yimɓe ɓen no iwi e nokkeli woɗɗitiɗi yen tori Allah yo Allah hawri en e sawaba tawa ko yewteten ko fof ko fi makko kanko tun wonde ge yewtude haray ɓural ndu lewru ɗo en andita ho ñawore nden ndu lewru ko ndu farilla alqur'ana ko ɗum holli en sunnanelaɗon sallllahu alih wa sallam ko ɗum holli en julɓe ɓen fof kadi no fotti e muɗum wonde nduɗo si tawi chartiji ɗin timmi haray waɗɗikema horugol ndu si tawi on ti ko julɗo ko hellifaɗo ko marɗo haqqille ko o selluɗo ko o wonɗo ka makko na o setejo siko sonnajo himo laaɓi e ƴiiƴam fiilayru e ƴiiƴam jibingol oɗo ɓe timmiɗo ɗi chartiji ɗo suumaye on farlikemo Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun haka o wi aya heddo on shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu hada amru o wi ndu ko onon yo julɓe o noddiri en taw sifa ɓurɗo hittude ɓurɗo teddude ka Allah al iman ya ayuha alladina amanu
ومن الطرائف ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى نادانا بصفة الإيمان لأن المؤمن هو الذي يسارع إلى الاستجابة والامتثال بأوامر الله. نجيها حكمة جدين الله سبحانه وتعالى سيؤوي كونو يو غمدين به ono yo hooliɓe sabu ko gomɗinɗo hooli gomɗini Allah hooli Allah gomɗini fodore Allah nden e kambaji Allah ɗin ko oɗo si wi'ama yo waɗu o waɗa heña si innama yo accu o acca heña ko ɗum waɗi Abdullah ibn Mas'ud o inni ka alquran si innama ya ayyuha alladhina amanu fa ar'iha sam'aka fa imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha anhu. O wi'i si anani ka alquran no wi hey ko onon yo julɓe o wi wanni tuɗu noppi ko heedata ɗon kon ko waɗe hunde kaari ma ɗum acce hunde kaari. Ya ayyuha alladhina amanu ko onon yo julɓe kutiba alaykum siyamu farlama e hoore moɗon korka kan ta on hulno kama kutiba alladhina min qablikum ko wano farlanoɓe ɓen hattinoɓe on jeka na onon ɗum fuɗɗori sa andi masibo na antum wondi e masibo gon hara hengo foygiti masibo ɓurgo mettude muññade gon ko tawata ko antum wana sifa masiboji ko leyɗe goɗe mi andi jogii tawata ala leydi fayda e wotiri jogiiɗi ɗin tanaji albalawuji hara o musiba no metti muññade o wi wano men farlirno ɗum e ɓen attinoɓe on fi honɗum min farliri ɗum e hoore mon namone moɗon namone tobo na lettugol on la'allakum tattaquna no gasa si on hoori on hulay Allah. Korka ko séminaire ko ekkutugol ko eltugol fiya wowu antum bonnowo on e bonnere ko bonnete kon hay goto ala wi o hey ko am kon tawa bonnata horɗo weddore kañum tun e ko taƴirta kon hara goto renama himo ka nder chambre ino vimto hum no takko makko ɗon koya yehum ɓunnukul no takko makko ɗon futti no takko ɗon awa sonnajo on no pari no jooɗi takko ɗon kono o memata few fi on ɗum imo andi yimɓe hay goto renama kono Allah no reni ɗum fiyo ɗum ɗo ya wowtu ɗum ɗo ha tawa kadi piiji luttuɗi ɗin harna fewdo korka piiji ɗi Allah haɗi ɗin hay sa weddodi e majji taw a wattaɗa andi Allah no renuma o wi ko sabu ɗum o farliri korka e hoore meɗen ko hin ekkito ko etagol elta hoore mum wowtina hoore muɗum jogo hoore muɗum tawa bonnata hay si tawi gayna ko feeñuɗo ala takko ɗon farlagol e korka suuma e ɗum ɗon halas chey'um mafrugu minhu ko fof no andi ɗum julɓe fof no andi ɗum hono heedi ɗon ɓural si allahu subahanahu wa taala o wi'i waɗu ɗum ɗo a waɗino o wiiri noon ko pellet haray no woodi ko maramma Allah kurkata goɗɗo ni nala ni tun ko enen goɗɗo no wawi yangude goɗɗo waɗnan ɗum ɗo on tigi waɗa haga no ɗum ɗo ɗumannaki ɓeydu ɗo wattir ɗo ɗum ɗo kadi ɗumanno ɗo kadi heefu ɗo kadi ɗumanno ha gayno enen oye patron he habbolan ko nu hawjuɗa joni aro e yontere hande wurimi ɗo voyage ude ko enen watta ɗum kono Allah subahanahu wa taala kanko watta ɗum fewɗi yon noon fii yo golle ɗen yo welan fii gollowo on ko ɓuri moƴƴude ko andingol mo tawa joddi ndin law sabuna kono joddi ɗuuɗiri e golle wo ko noon muusendi golle ɗen foygitori e hoore gollowo si innamaɗo joni asugol ɗo 4 carré waɗa asa ɗo mètre joyi hara ko 2 mètres carrés 2 sur 2 asa profondeur 5 mètres ka dongol ɗo pelleti ɗum nako weeli fi kono simi innama ɗo joni min sa asi ɗum ɗo a gayni a heɓa $1,000,000 sigude mi wakkilata ko mi a tampere nden aygo aɗa to
kono non misi mi gayni ɗo ara mi sette tampere on ti wakkilo toon kono golle ko kum fanɗi o ko kum fanɗi si tawi a tanginaki jodde mum fes ene walla miɗo yangoɗo mere fus ko ɗum Allah subhanahu wa taala ko heewi kon ka dewe yubayyinu athawab wa yaid ko heewi kon o ɓanginayi baraji mbar jaari ko watta e mum kon o foday kadi fodoreji suumay yoni en ɓuran suumaye nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si tawi no suumaye naati o makanayno sahaba makko ɓe hadis on no ka ka musnad imam ahmad e ka sunanul bayhaqi e ka sahih ibn hibban e defte goɗɗe goo hadis o mo selli no cheikh albani makiri noon o maka kadi ja'akum shaharum mubarakum ufturida alaykum siyamuhu tuftahu fihi abwabu ljannati wa tughlabu fihi abwabu ljahimi wa tughallabu mardatu shayatin fihi laylatun khayrun min 1000 shahr man hurima khayruha faqad hurima aw kama qala sallallahu alaihi wasallam lafzu qaribu min hadha nelaɗo men sallllahu alih wa sallam so tawi suuma e ɓattinoke feere no hewti o félicitayno sahaba makko ɓen o inna awa lewru arani on lewru barkinandu waɗandu barki lewru farlama e moɗon horugol ndu e mayru dambuɗe aljanna ɗen udditete dambuɗe yiite ɗen soke seytaneji molanaɗi bandiji ɗin ɗi kolmbe no e ndun lewru jemma gooto waɗugol dewal wodewal ngal waɗɗa e nder on jemma ɗon no ɓuri moƴƴude si a waɗi sifa ngal ɗon e nder lebbi wulure hara sifa ngal ñallal ɗon ala e majji mo ɗalama moƴƴere ngal ñallal ma on jemma ɗon mo heɓani moƴƴere on jemma ɗon haray ko oɗo woni kataɗo hara emba o ɗalama emba o haɗama o maki kanko nelaɗo sallllahu alih wa sallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddam min dhanbihi hadis muttafaq ala sihhatihi o maki mo hoori suumaye tawa himo gomɗini wonde horugol suumaye no waɗɗi ko allahu subahana taala ni ko yamiri en ko kanko ɗaɓɓiri en ɗum o hoora kadi tawa himo jorti himo tañƴini wonde allah yoɓaymo nder allah subahana taala kanko si a rewimo joni ani na min miɗo waɗa no kono min o yoɓi o yoɓami mi waɗay tum o falaka o jaɓata few a reway mo tawa hiɗa jaɓi wonde ko kanko yamirma hara kadi ɗe tañƴini moƴƴereji makko ɗin naya howno naya hollo allah kongu non min hay so yoɓa allah na fus andi enen dawgolgoɗo non min o yoɓimi o yoɓama min haccitande en ala ɗum kono allah sa rewrima noon ara o ala haaju mum ko hawfan wa taman wa ihtisaban ihtisab huwa an yarjuwa athawaba min allahi subhanahu wa taala si on tigi hooriri noon laaɗo maki gufira lahu ma taqaddam min dhanbihi bakkatuji makko attinoɗi ɗum ɗin tentini to soki ɗin ɗon allah yafotomo ɗi kala ko neɗɗo dewal ngal o waɗi allah waɗi sabu ngal ɗum bakkatuji makko ɗin yaafa haray ngal dewal ɗon ko no tiiɗi taw fijir ngal sabuna ko defoyta goɗɗo tana e albala u yawmal qiyama ko on tigi maydugol e bakkatuji ɗi yaafaka himo maki kadi alsalawatu lhamsu waljumuatu ila aljumuati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha jtunibat lkabairu o maki ɗe julɗele jowiɗe wonde nge juulude e jumaje ɗen jumare ha jumare e suumaye ha suumaye ɗiɗo yaafoto bakkatuji ko lomboto hakkude mum kon si bakkatuji janɗi woɗɗitama
nelaɗo sallah sallam yo maaki inna fi ljannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu saimun wa ida dakhalu lam yadkhulu minhu ahadun gayruhu o kama qala sallllahu alayhi wa sallam hadis fi sahih muslim o maaki ka aljanna dambugal no toon e wawide ngal ko dambugal diplomatique andi neɗɗo no yiɗi ko wiyete ko VIP ani gurdan wiyeteɗo ɗum ɗo ko beru maɓɓe tun ɗum ɗo ko beru na fowde ɗum ɗo ko beru ɓeɗo tare tun ka avion je no toon business class yani ɓen ɗon taw on fof ko darato taw noon classe économique fof dare he haɓe taw he kontoya he deƴƴino taw ɓe amma ko kummalo ɓen feƴƴa tuma ɓen ɗo ƴawoyi taw jooɗi ha gayni haɓɓi sentir on tuma ɓen ono kadi are noon wena zone A zone B zone C neɗɗo no yiɗi ɗum ka hôtel ji tawayno toon VIP isan ɓay Allah subahana taala hay mo andi banu aada no yiɗi attamayus wiyegol awa ɗum ɗo ko biru moɗon ɗum ɗo noon ko onon tungoy ka yen andi ka aéroport ji harano toon ɓen salle d'honneur a ɗon si ɗon natama ɗon ɓen ɗon haray wigol joni ko wargol safwol to daro police ina hey onon dirga ay a fiili kaydi ma ndin a waɗina wattu ɗum ala toon ko jooɗogol piiji ɗin fof ara régulé ɗon ha ne a bisimilla o seene on to yalta o ve a walno dari no haɓi baafal no uddita ka aljanna kadi sifa ɗum no woodi on protocole no woodi no toon dambugal saɗen he est ce que a hawro ɗum no ami mi a yarto no ɓawato ko dambuɗe ɓawato ɗo ko ber horuɓe tay goɗɗo no wawi wiide joni est ce que goɗɗo natal janna hara o hoora tawa neɗɗo no natal islam tawa na fewde suumaye nde suumaye no aroya taw o maayi ka on ɗon hay so naati aljanna kono naak ɗon ɗon men noon ono yaare ɓawoto tarto ayi on dambu kon ka windi ɗon numéro 27 ko ɗon naatiri to ɗum ɗo ko tedduga wonande horuɓe ɓen ɓe hertanande dambugal ɗum ɗo wiye ko onon tun nelaɗo men sallllahu alih w sallam o maaki kullu amali bine adama lahu illa siyam fa huwa li wa ana ajzi bihi yadau ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli fa sawmu li wa ana ajzi bihi o maaki golle ten kon fof enen ɓiɓɓe adama ɓen ko fi meɗen wonɗen e wadde minna wa ilayna ko immorde e meɗen ha emen kadi o wi sina korka kan o wi korka kan ɗum ɗo ko min tigi jeeyi taban julde men nden hajju men ngun zakka men o ko jangeten qur'ana kon ko maheten juulirɗe ɗo men ko Allah je kono ko kere kere التخصيص بعد التعميم يدل على الاهتمام hertingol hunde nde ɓaawo nde naati e ko ɗuma ene pulla fuuta ɓe na awa ko teddungal julɓe ɓen fof awa almami on gelike woɓɓe saboto nani o itti almami on e julɓe ɓen kere almami on kan na julɓe namu ko julɓe yimɓe nder to kono ɓe waɗane kere kere korka kan ko kere kere bimana korka kan ko an horuɗo on tun e Allah mo horanɗa on andi si ko gonga mayɗa hoori sabna joni yedde so joni wawi natugol ka nder chambre muɗum soka ha gayna pooɗita ridoji ɗin ha niɓɓita ɓanna futta e muɗum tafa ɗon ha ɓernde mum ɓutta awa soɗo lotta honduko itta batte nebban an fof yalta tutta awa hande noon hande mi anda honno mi liɓirta goto anda ko ɗum waɗi ka korka ɗum ɗon ɓe wiya yiingo natta taɓa yiingo no natira nokku goo kono yiingo fi wongol ko yani ko Allah waɗanɗa ɗum no yiingo ala toon no wawi noon hollugo nde awa min do miɗo wakkili horugol meɗen hoori meɗen jogiti minen hande ko hande ko tenen anda ɗum ɗon andingo yimɓe no hoori ɗum ɗo no wawde kono wongol hakkude ma yani yahori tigi ɗum ɗon yiingo ala no ko on tigi tun e Allah andi
donc ɗum wasi o kerekere o wi korka kan noon ɗon ko min kadi yoɓata taɓan ko lutti ko kadi kanko yoɓata kono ɗo emo hertini nelaɗo landama goɗɗo ari abou umam al bahili o ari landini o wi nelaɗo mi fala yewtolan hunde naadani lan aljanna woɗɗintinami yiite laɗo makko alay ka bisiyam hooro jaram wi wono haneɓe o sikki nelaɗo o sikki to ha nelaɗo makino ni tum o aroy kadi o wi nelaɗo mi fala yewtolan hunde taw si mi waɗinde Allah waɗe sabu nde naata mi aljanna mi woɗɗito yiite laɗo maki alayka bisiyami fa innahu la idla lahu o wi hooro ala ko foti tawa korka donc no juuti no ɗuuɗi ha feƴƴite ngala natude e ɗin ɗon fo nelaɗo men sa sallam yoni tum ko maki la halufu fami saimi atyaba inda allahi min rihil misk lisaimi farhatani yafrahuma ida aftara fariha bi fitrihi wa ida laqiya allaha fariha bi sawmihi nelaɗo maki hunduko horuɗo ko luɓata kon ɓay wonde si neeɓi wono joni haka alansara tawi so wooli takko ma wiwtotoma konko wiwtotoma ɗon konko wiwtoto ɗon iwa ka hunduko horuɗo on ɗum no wela Allah ɓuri angiri misk parfum ɓurɗo urude on ko welata en kon ye ono waɗi parfum allahu akbar no wela en parfum ji o waɗi ƴettoɓe mbuɗi bus sooda parfum ara ko gokki tun no wela Allah nelaɗo maki horuɗo no mari weltareji ɗiɗi ɗinɗon o weltoto ɗi si o taƴi o weltoto pellet o weltoray tawrude makko nden o heeɓi futti o heeɓi toori o heeɓi foññe o heeɓi ɗunɗa o hutori ɗon o wi alhamdulillahi say o hawro e Allah yoɓimo baraji ka korka ka o hoori jaka aden waɗa gurna mum nan fof korka fayda ɓural mum ngal no ɗuuɗi amma suumaye o koɗo wonɗo e arde ɗo honno préparanten mo e wi koɗo fof koɗo no hani eɓɓanede ka o weera o werne o tolne o sanne ko laɓɓingol ɗe ɓerɗe ga fiɓa wonde ndu suumayru ɗo mi hooray ndu no Allah yamiri yomi hoorir noon mi waɗay e ndu ɗo golle welede Allah waɗa ka ɓernde mum ga wonde ko ndu ɗo woni suumayru ndu ɗon sakkito horude ɓay pellet ñande goo neɗɗo hooray suumayeru tawa arayoru ndun tawatamo waɗu ko ndu ɗo jogino mawɓe ɓe ma kayno mo andi ko arata o maayay hikka o mettata huwondirde si a waɗi joni ko ndu ɗo woni suumayru ma sakkitindu ndun ko a hawrata hande kadi sina ndu ɗo sikkuɗa welsidoto e ndu jan prépara ɗum laɓɓina itta ka haqqille ma kala ko wiyete shirku e bide e sikki e tanaji ɗin fof ƴetta yawtude page keso hakkude ma e Allah subahanahu wa taala jeyɗo ma o fiɓa ka ɓernde ma wonde si tawi no woodi bakkatu goɗɗo goo mo jogiɗa ha joni mo montaka nduɗo suumayro accata on ɗon e ma a lotto laaɓa poos si ndu ari tabbutugol mayru o ko imma timmugol balɗe 30 sabbodo suumay timmini balɗe 30 ñallal heedungal ɗon ngal ko go suumaye aw bi ru'yatin mustafidatin aw bi shahadati adli ma hara ko jama fo yiya inna ndu yiyama to ndu yiyama kanu ndu yiyama somfonia ndu yiyama diberika ndu yiyama ɗa nokkeli fof ma seede haysi ko neɗɗo numɗuɗo goto pet o wari o inni hey ustaz min mi yi lewru ndu sooɓe dara ɓe ko usa ɓe janginta men ɗo ɓe ko moko baɓe ni kono ko yettesoɓe noon way haysi ko yettesoɓe kono probléme ala ɓe maki kono haray waɗɗike horugol yarli si leydi goo yi aali haray waɗɗike leydi ndi yi aali ndin haala juutukano toon miɗo yi kon ɗum ɗon ɓuuri jiccinde si tawi woni en ndu ari en yiindu fiɓo on jemma ɗon ƴettu niya amma wonde a hooray suumaye fuu
Allah ka ɓernde ma ɗum na ko wowlete Allah ndu ɗo lewru ndu foppu mayru mi hoorayno Allah jaɓanam woni ko balɗe 29 ndu hoora woni ko balɗe 50 no moƴƴi jemma be jemma heyɗintinna annuye o jemma be jemma ndeɗa sullo fiɓa ɗon wonde janngo a hooray ɗum ɗo si tawi ndu ari ko ni ɓen anndi tugale korka kan o ɓe yamiraka sina rewgol Allah laɓɓinanamo diina kan ɓe wi al ihlas niyatum wa ziyada ɗum ɗon ko tugalal ɗimmal ngal al imsaku anil mufattirati min tului l fajri ila ghurubi shams ko jogitagol hoore mum hara memari ko taƴinta korka kan fes ɓorde ka fajiri feeri ha nangue muta ta ko anni ɗum ɗo o nañallirgol ko ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo woni tigi mahiyatu korka kan ɗum woni korka kan tigi 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 joni noon mo hoori no woodi piiji ɗi tawata ɗimo hani waɗude koye sunnaji ɗin jeeya no moƴƴani mo ɓeyda e baraji ɗin no jeeya e ɗin salatu tarawih juulugol naafe ɗen jemma no moƴƴi jogi baraji no andi laɗo makito e o hadis to man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mo immike jemma darike naafi jemmaji suumaye ɗin tawa mo gomɗini ko Allah o yamiri ɗum mo jorti baraji ɗin Allah yafatumo bakkatuji makko attinoɗi yon tigi wakkilo o naafa cheytan no gara inna he ɓeɗo ɓe ko oustage ɓe no heeɓi naafugol ha he ɓeeɗa ko express sa yayi ɗon minti sappo tun haɗa ɓe gayni kamɓe koye yaha heɓa no waɗira ataya yaha dara série ji ɗin ta kun série hun ɗo ndiyum ta kun ɗo lawma puisque ko fen kaɓe darino hanki ɗon awa ko ɗon ko kelɗi kon ko foti kon ko yeeso ɗon woni ha cheytane wela lawade kono on tigi wakkilo o juula no jeeya e sunnaji korkaɗin taajilul fitri wa taakhiru suhuri sahur yani huntagol law saɓan ɗin sunnaji ɗon no wela yette bari ɓe moƴƴi noon si ko on ɗon wigol hunte law ɗum ɗon sonko ala ɗon kono wani no woodi wano menen ka amen ka fulawa to ɓe sikkay kono niɓɓinirɗa futuro o ko noon baraji ɗin ɗuɗiri no taw hawju a woni ɗo ñallal ngal fof habbe tawo ha wona ene ɗareni mi ka renala miɗo reni on seeɗa nano nelaɗo men sallllahu alih wa sallam umaki ida aqbala leylu min ha huna wa adbara nahar min ha huna fagad aftara saim kanko sinangue mutino tun o taƴayno ko ɗum woni sunna on tigi taƴa law o taƴira rutab kana sa sallam yafturu ala rutabat fa in lam yajid fa ala tamratin fa in lam yajid hasawatin min ma'i nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko taƴirayno ko rutab ko tamaroje mbuyne haɗa sengo goo ɓendi sengo goo no hecciɗi seeɗa ɗum yiyaɗe koy yo ɗe ɗuɗaga kono ono ɓe yettesoɓe yahunoɓe madina ɓe haɗa ɓe andi yani rutabul madina no weeli ha si heeɓi ke sina ɗum tamaroje yorɗo ɗen joni ɗum Allah no waɗi no woodi no adde ga joni han paga e fayda joni kamen ga e leyɗe arabe fayda serta tamaro jula ɓen kala kaɓe yoyi gokkum ɓe andi ɗum ɗo si kun addama ɗo kun heɓa e gokkum ɓe adday kun ka kun iwata o si ɗum heɓaki yon tigi taƴiri ndiyam e on tigi janga du'a on si ɗon ɗon feƴƴi no jeeya e sunnaji ɗin nennugol sullagol taho laɗa maki tasahharu fa inna fi sahuri baraka o wi sulle barkino e sullari nokku o wi alfaslu bayna sawmina wa sawmi ahli lkitabi aklatu sahari ko sendi hakkude korka men kan e korka ɓeyato ndi kamɓe kadi fen ɗo ɓe hoori koy ko sendi hakkude korka men kan ko ñamugol ka hoore subaka noon ti nenniri o no moƴƴi
woɓɓe no inna min simi sullike mi puhete reedu num uppay ɗum ɗo ɗum aynaka ya ñaamu ha waɗa hondu mema ka dande ɗo tawa gabbe ɗe no ɗo sa immi ka yari lipton hu haray a sullike sa ñaami tamarore wottere haray a sullike si a yari ndiyam hum ko ya yehum tum a sullike so yari jus hum a sullike kono eto wakkiloɗa immoɗa sulloɗa ko fanɗi wo ko fanɗi sa immi ka sullike jantoɗa ɗon inde Allah ko fanɗi wo fiɓa noon anniye ɗon woniɗa horude ɗon ɗo ko e sunnaji korka ɗi jeeya no jeeya e ko moƴƴi ka korka on tigi jangga alqur'an ka fuɗɗode sappo aran on ka suumaye inchallah ha yette soɓe ɓe jangga alqur'an tawa joni fonctionne garam sikka fonctionne alaga ka e goto fonctionne retraité taway alqur'an no waali alqur'an are ɓuɗe taway yani ko ñemete e ɗum ay honno e nduggu e fuu ko fuunata ko ɗum fayda jeeyi alqur'an are nden kono si woni a suuma e yiyama ɓe addani ɗon adda ɗon honkanin ɗon ɓeɗa won ko tappa ɗon ha ɓe fitta ɓe ɗumanno ɓe nawa araya e fonta seeɗa bisimillahi rahmani rahim mona seeɗa tumona e soƴƴagol wallina ka balɗe sappo arane haray ɗum ɗon woɓɓe no wakkili awa kono si timmoyo kadi ɓe inna ɓe omba ɓe inna astaudiullaha astaudiuka llah alladi la yabtadiu wadaihu awa aray inchallah en ko arata kadi sallah jaɓinani allah ne on tawna en ɗon ti wakkilo o janga janngo alqur'an suumaye ko lewru alqur'an jibril kana yudarisu nabiya sallah sallam alqur'an fi ramadan jibril areno cippotono heɗano nelaɗo alqur'ana on suumaye utti wakkilo janga alqur'ana on ɓuri ko janggayno kon eko e lebbi luttuɗe ɗin no jeeya e sunnaji korka ɗin sonti heeɓi feere waɗoya umratum fi ramadan taadilu hajjatan mayi aw taadilu hajja waɗugol umra on e suumaye no fota e hajjudugol e nelaɗo ma no fota e hajju o heeɓi feere ɗin on ɗon ko sunna towuɗo seeɗa tentini o covid no woni no yalla itta ɗum hara ɗum arata aduna ya naɓa ɗum ka lorrata hay goto horuɗo on yo eto o hiwa tere makko ɗen darɗe ɗen noppi ɗin ngal ɗengal so renaki ko ɗum ɗo tufata ka baraji ɗi wona e waɗede ɗon ngal ɗengal tufiray toon ko suus ko ani ko tufo tufa e ley andi ɗon ko wakkilla ƴoggol wositayi ka waylata ɗon koko ka si'ata a yangotaron ka kono hewatagoy ɗo woni probléme men on si en wattanali yiila dendanangal deɓe ko wonde nge wadde kon ɗengal ngal ñaama e fof bonna no adde noon ko hadise Muaz ibn Jabal hal yakubbu nnasa ala wujuhin aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ko tana molnaɗo yo neɗɗo hiw ɗengal mum ngal la sa sallam o makani hadis selluɗo man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatu min an yada ta'amahu wa sharabahu nelalmaki mo accali fenade fefindade e gollitirgol fenade fefindade Allah ala haaju e ko tertoto ñamugol e yargol o ñallira o maki heewi e horuɓe ɓe heɓata e korka maɓɓe kan si wona ɗonka e heege heewi e waluɓe juulude ɓe ala e baraji so wona wonugol ɗanaki hirde on tigi hiwa tere makko ɗen wona suumaye tun dey kono suumaye no tenti heɗagol musique darugol piiji harmuɗi ɗi série ji ka téléphone ji internet facebook dara toon piiji ko harmi ka rewɓe wirtima rewɓe dara ka worɓe wirtima ka worɓe rewɓe wone wadde piiji bonɗi jiiɓiɗi ɗum ɗo so on tigi renaki bonnamo korka kan honno watta si memminoye faale ha mani yo yalti e makko fijiro makko mani yo yalti haray o heeɓi tana korka makko boni kafara waɗɗike mo o heeɓi albala o so ko agal ma yumkin an yuqala si tawi ɗum ɗon waɗali no fopp waɗali kono baraji ɗin haray no ɗoyti idan ɗiɗo ko yo neɗɗo on eto o wakkilo no jeeya e
ko yiɗa ko wonande horɗo al ikthar min as-sadaqa yon tigi heew waɗugol sadaka ɓer ko marɗa feere o sinnama sadaka noon ewa woɓɓe ɓuyina ɗo ko milliardaire ɓe ɓen aɗen ala hay fayda ko ɗuma kam ko marɗa kon waɗ ɗum ɗon aljuudu min al mawjudi dokkal ko ɓer ko marɗa ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha a ƴetti tamarore wotere a jonni goɗɗo o huntori man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi mo huntini horuɗo o heɓa e ber baraji horuɗo on haysi ko nden tamarore ɗon ber ko marɗa ko ngokku ɗum ɗo nelaɗo men sallah sallam kana ajwada nnasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril nelaɗo men sallllahu alih wa sallam ko kanko ɓuri okkude yimɓe ɓen fuu ko kanko ɓuri wawde okkude kono ko ɓurani okkude kadi e hoore ɗum ɗon ko ka suumaye o wi yani kana juuduhu karrihil mursala nelal okkirani wono hendu jokkodirno tañodirta fes ɓayno ko kanko woni nelaɗo meɗen kanko woni almami men kanko woni ñentinteɗo men on tigui wakkilo kañum kadi ɓeru ko mari feere kon ko tartoɗa ɗon kon si a maayi yimɓe ronoɓe ɓe tumboya ɗum hara won haccitande maɓɓe ala tawa mara baraji e muɗum dan ɗum ɗo ko yoga eko tawata mo hoori yo eto o wonda e mum o heewa jantagol inde Allah mo heɓoyi feere ufinagol ka balɗe sappo sakkitore hara no moƴƴi ella wo ala ko baraji molanaɗi e muɗum amma ko bonnata korka kan yo neɗɗo o rento ayi wawu dogingol oto kono andu kadi ko honɗum singal boni ko honnogal moƴƴitirta no woodi bonnoji korka kan bonna korka kan few tawa ngal ñallal ɗo moƴƴitata bal hara kaffara no jokki on tigi hande no yurmi ha julɓe buy hande diina maɓɓe kam ɓe anda ɓe fini tun ɓe tawi mawɓen ko julɓe e tawi o tawi kan kadi ko mouhammadou ma ko khadija ma ko zeynab o wiyete fayda ko ɗum goɗɗo noddimmi ko neɓale o wi kanko e suumayeje ɗen kanko e ɓeygu makko ñalorma suumaye ɓe jokka hen haaju maɓɓe de ha feewa kanko mo sikka ko bonnata korka ko ñamgol e yargol tun kono yiɗigol e sonnajo mum o wi kanko ɗum ɗon hari o anda ɗum no bonnumi a jibinaɗo janɗi e hakkude julɓe wigol anda ɗum ɗon sendatama e Allah de hada la yu'dharu bil jahal idan mo yiidi e sonnajo muɗum ñalorma suumaye e hoore himo andi tembete pas ko o suɓanini ɗum hoore makko korka makko kam boni kaffara fawiken si sonnajo on kadi yi aali ella e muɗum kan kadi o wi tun o ɓaaƴi tun o yaari haray kanko kadi e kaffara no fawi mo kamɓe ɗiɗo noon haray mo ɓeytana hoore mum kaffara o ɓe wakkoto kiɓori kiw sinon o doolumo noon ɓe gerdi ha o rondimo piite leydi o ata e maya joni newni ɓay fiwota wonkiki noddi faabo kon tawi faabotoɓe alata koɗon ɗon haray ko gorkon tun jogui probléme haray debbo on kañum jogaki probléme fijirgol hoore muɗum ha yaltina ndiyam maniyu on ɗum ɗo bonnay korka kan yalli waɗnaymo kaffara ko ɗum ɓuuri sellude waɗnaymo kadi kaffara tewagol pas ñaama tewagol pas yara tewagol pas looƴi to tuuta ɗiɗo ɗi fof maji ɗi bonnay korka few ɓay mi wi'i tewo holli wonde si on tigi tewaki korka kam bonata ɗum ɓuuri sellude si on tigi yejjiti o ñaami ma o yejjiti o yari ma ko tuure nawnare nde awƴimo tun o tuuti ma wona sonnaɓe so yiɓɓe no ɓe tuutirta ni ɗum ɗon fof bonnata korka kanko ɗum ɓuuri sellude konguɗi karama ko ɓen maali kanko ɓen inni yejjitugol ñaama yejjitugol yara bonna e korka kanko woni hara on tigi mara bakkate kono yoɓaygal ñallal ngal kono laaɗo maaki man nasiya wa huwa saimu fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fala qada alayhi on ɗo riwaya o yeto riwayatu sahihain fa innama atamahu llahu falyutimma sawmahu fa innama atamahu llahu wa sagahu piqûre si tawi ko vitamine ko lekki heege
ɗum ɗon kadi bonnay korka hara ko lekki heegeji ɗin vitamine ji ɗin no woodi pikirji goo wano militaire ɓen ɓe pikotori on ti pikke no wawi ñalla ngal balɗe ɗi fof para ñamali ko ñamete on waɗayno kono ɗum ɗon waɗay ɗum ɗon kadi ɗin ɗon bonnay korka so ƴiwi ɗum aray e goɗɗi tawata ɗi bonnata korka no gasa yimɓe goo no sikka hara ɗi bonnay korka kono ɗi bonnata korka no jeeya e mum ɓennutugol tuuta bonnata korka few no aña noon mooɓugol tuuta ɗen ha ka hunduko wuufa ha hunduko heewa tew moɗa galaw ɗum ɗo no aña kono tuuta ko artu on tigi ɓenna o artu on tigi ɓenna feƴƴa ɗum no bonnata Ibn Abbas wino assawmu ma dakhala la ma haraja ani ko bonnata korka koko iwi yaasi naati amma ko woni nder ton kon ɗum ɗon ani tuuta ɗen ko nder ton woni ɗum ɗon bonnata korka few ayi woɓɓe arano tutta tum pocoki pacaki tuuta kono tuttiɗa oɗe ardi bonnata korka few hay hartere si fooli on tigi taɓa moɗum tewagol moɗa kartere ko ɗum koye ɗuma no ñiddi kono sinde fooli on tigi ɓennoyi ɗum kadi bonnata korka kam few curki harana cigarette sonnaɓe hono ɓe defirtane ko leɗɗe ɓe defirta ma wano juɗoɓe bireedi kin curki ɗon kin ɗon bonnata si naati ka kine naati ka hunduko hatta lawin agada hay si aroyi ga on tigi soƴi ga ɗum ɗon bonnata korka makko kam nduggu wano laayi men ɗin way ni no gudrona ha no ɗaatiner colla wiyo to feƴƴi machallah sikka e nduluru non kadi ko natta kine on tigi bonnata korka kanko waɗi ko hunde ko tawata goɗɗo mara feere jiiɓoɓe farin ma jiiɓoɓe siman ɓen kadi no jarribora ɗum natugol e kine mum ma ka hunduko muɗum ɗum ɗon kadi fof bonnata korka coongi onde wolti ɗum giwi warak ɗangi feƴƴoyi teno ka reeduru wontino vitamine ɗum ɗon kadi bonnata korka hoyɗitagol ñalorma ɗano hoyɗa no yiida e sonnajo immo tawa haaju huntinoki o fof loppike pat bonnata korka kan waɗnimo yo lotolol ngal o kontina korka makko kam bonnata ko waɗi neɗɗo ko watta ko himo ɗani o nanguitirtaki lootagol e nder ñalorma suumaye o no sella kawtigi looto sella kawtigi ɓuɓɓina hoore makko nden tiso tampi ngulendi ha tampi lakkere dande yoori ɓanndu non fof yoori yani ndiyan ɗoytike makko o ɓuɓɓintinnagol ɗum ɗon no dagi bonnata korka kam pikagol pikirji ɗi tawata ko lekki nawnaje pikir lekki paali ɗum ɗon fof no kadi bonnata korka kam wonduɓe e asma rabu tawa ɓe jogui ƴeegol wonde ara ha corami ɗi ga udda kono ɓe jonna gaz ko ɓe udda honɗu kono ɓe pompani ɗaɗɗin uddito fofangon hetto ɗum ɗon kadi bonnata korka التقطير في الأنف والتقطير في العين والأذن ko sintinte woɓɓe ana jogii probléme kine ga sinusite harno woni koɓe sintinta ga maka guite jogiiɓe nawnaje muusu guite maka noppi ga so tawi no muusude sifan noon ko sintinte ɗon ko ɓuri sellude gan konngudi karamakkoɓe ɓen ɗum noon fof bonnata korka ɗon noon laysa taama wala huwa bi mana taam wona ñamete ɗiɗo no jeeya komi anditi kon ɗi tawata ɗi bonnata korka kan no ɗuuɗi amma yowgol ndiyan no tawata ko glucose on ɗum ɗon bonnay korka ko waɗi am lanɗan no nder ton kadi jonnay ɓanndu ndun doole woɗi wiɓe wano koye lekki typhoide hoy no toon gokko ndihal janɗa foti bouteille kon ko fanɗu kum fayde ɗon noon ko konti piqure fi wano typhoide ma si tawi paali on no ɗuuɗi ha woɓɓe no wi koyɗon koye on mahluru ɗon ɗum no bonnata kono amla ɗiɗa haray ko bonnay ɗum e barmugol ƴiƴa yalta e muɗum ɗum no bonnata korka kono yani ittugol kadi
prélèvegol ƴiiƴam fi darugol nawnare ka laboratoire ɗum noon kadi bonnata amma okkitirgol ƴiiƴam ɗam ma hombita gongol ɗum ɗon fi khilaf hakku karama ko ɓen lutude moƴƴi woɓɓe ɗum bonnay woɓɓe bonnata renta gongol ko angal waɗugol hono ɓorgol ñiire si tawi on tigi moɗata e hunde nder ɓorgol ñiire nden ko ɓe pompata ga kon ɓe wuufina on tigi ɓe tuttina ɓe ɗuman no hunde feƴƴali ga bonnata korka ka kono haray no ɓatti no hulɓini ta feƴƴoyi si feƴƴoyi ngal ñalla no yonti taƴungal so tino nawni ko fanɗi o mo newna yo taƴu e o yoɓito e ñallal wongal goo haray ɗiɗo no jeeya e ɗi mi anditi fewno ɗo e ɗi tawata ɗi bonnata korka rentagol ngol ko ɗum ɓuri moƴƴude e wi ñaamugol hara on tigi tewaki e yargol hara on tigi tewaki woɓɓe inni hay yidugol e sonnajo mum si on tigi tewaki mali kanko ɓe inni ɗum ɗon watta hara ɓe ɗiɗo noon ɓe yejjitay tawa no wawi wonde woni ñande goo suumaye joni ɓe wowtino si subaka juulama ɓe arti awa ɓe salmodira ɗon tawa si ɓe yaha madina e yejjitino duyi anoma jemma e ara tun ko wowi ko heewi kon si ɗan ari ɗan rewta ka ɗan wowi rewta ɓe ŋeñano ɗan rewta ɓe gayno to enede lewru no yiyano inna lillahi wa inna ilayhi hada mumkin ɗon wawi wonde si ɗum ɗo waɗi Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana wa qala Allah subhanahu wa ta'ala qad fa'altu on tinangitirtake haray korka mabɓe kan e no selli ella wo ala e muɗum amma ko newnata yon tigi taƴu nawnare no newna yon tigi taƴu setayagal newna on tigi taƴu awa honno wiyete sonnajo si ƴiiƴan yalti e makko ƴiiƴan fiilayre ma ƴiiƴan jibingol obligatoire haray ko ɓe o taƴa sellataka a hooride e muɗum haray yen tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla tawni en du lewru suumaye o arsika en kadi waɗugol ko yiɗi o yarli e mayru ha tawa kala bakkatu luttunoɗo mo en yaafaka ara ndu accidata en e muɗum ara laaɓay poy hara en wuppo ha laaɓuɗen po laɓɓinɗen pos haray hay hunde ko lutti e muɗum ala e ko yowodiri e bakkatuji men ɗi o taw hara o winda kadi ko en naata e aljanna ɗen andi jemma be jemma nabi sa sallam maki jemma be jemma e jemma suumaye no woodi windeteɓe e liste wonde ɓeeɗo ɓe rinɗinama e yiite mana rinɗinama e yiite ɓe natta yiite almaki wa dhalika fi kulli leylatin ɗum noon ko jemma be jemma Allah taw hara en ɗiɗɗi jemmaji suumaye hara enen kadi nde suumaye no maaya e listi goɗon tawane kadi inɗe men garano nder toon kaari ɓeɗo fof Allah ɓeɗo fof ɓe yafama ɓe natta yiite ɓeɗo ko aljana ɓe natata toriki Allah yo Allah moƴƴin Allah haaliji men ɗi haray yewtere nde juuti wona eɓɓanade mi yejjitino fes ko honɗum wona yewtere fi muɗum kono haray yani ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu haray mi weltanike o moƴƴi mi jarni on omo ngal tumbodiral ɗo ɗe guese ɗo pelletuɗe andi ɗo ko nokkeli woɗɗitiɗi sertuɗi woni ko iwa eyi mi andi telen ɗo l'islamu no jogui dole kadi telen ɗo nani karama ko ɓen no wakkili telen ɗo haray on jarnama on weltanama haray ɓe mawɓe jooɗi ɓe takkaɗo mi falno ka ɓe jooɗo takko am ɓe sago an kam ɓeɗo mi andina on ɓe ko mawɓe kakkalaɓe ni ko min e ɓe waɗi di 14-18 minen iwdi Sénégal tappi ha hewtoye Soudan ha hewtoye Arabie Saoudite min iw Sénégal min yahi Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Centrafrique, Soudan eyno ɓe jeeya e ɓe mi hooli jikku muɗum komin wondi kon ɓe mi wondi mi yangude e muɗum ha tawa ko fewndo alhaaliji ɗi metti fi ɓeɗo tawa mi aali yanali min mi yiɓe ko mi sikkano yiɓe awa ɗum ɗo hande kadi halas lanni Cheikh Ibrahima Kenda ɓeɗo e Cheikh Ahmad Julde Bari wonɗo Bahrain
ɓeɗo min wondi tawi komi hooliɓe kono ɓuuri komi hooli hoore an ko aray kono ɓe sella foti si ɓe hikotono yeeso mi dankano men ɓeygolde ga ara no moƴƴi ha jasakumullah khairan assalamu aleykum wa rahmatullah barakatuh assalamu aleykum cheikh kif halakum nala rek mi ñanga wi ko beemi ara شكرا الله يبارك جزاك الله خير بارك الله فيك الله تبارك وتعالى دوno kaw ko membe dono docteur yalla do ko ko se kan to Allah tabaraka taala ya do ko mo be ay wallahi ajara wa fa ay do no wiete non ara hande kadi no holti fami do bi ko yoniti e fiingal dewal satingal awde ɗo ene balɗe yo Allah tawde haray yo Allah waɗa nante ɗum ɗon haray so en ɓeydu kinnagol ngol e maako koɓe maaki to nata ani koɓe waɗde haray karahan e maako docteur o goɗɗo wawi toon ɓe taali sabu aɓe joɓɓuɗin fof hay lottu waɗaka maawa haray fof ɓe laɓɓi ɗum ɗon haray komi annditi ɗo e nder maako maɓɓe o kadi koye ɓeydu wargol neeji haray julɗo koyo newo e hitande on koyo tentini noon kadi e lewru suumaen haray ko ɓeydu neha gonɗol e ko jogii ɗo tele makko ɗen fuu koɓe maakiri noon no woodi woɓɓe suuma e on kamɓe ko honɗum jemman fof ko ñaamugol hiira ndaara télé ndaara filmuji ndaara téléphone e kono samata yaani ñarama fof ko ɗaala naani horirte haɗaɓe makanen on horirte ɗon tigi wakkilo e weɗe mo hoori o tinno e janngo alquran o tinno e waɗugol sadaka o tinno e wuurgol ko moƴƴi o rento e wuurgol ko moƴƴi tere makko ɗen fof hoora no woniri noon e teejol no woniri noon pereeti fof kadi ɓe wona o rewna ɗentinino janngol alquran e woɓɓe goo no hoora haati ko futuro ma e nder ñalon ma o ɓiya anti yaw gayna ngal ñalngal ka damuwal nan maka lidowal ɓe kaminaki no bonna e korka moƴƴintame kono heɓata damuwal maka lidowal maka wilugol ay fo saɓena to imore baare tawi ko tanƴina sa heɓa toon bakkat ɗon ara koye rento ɗoɓe makari ni heɓro en woɓɓe ko kadi heɓragol sumani ko heɓragol wi ñamete tum ayna heɓragol ñamete on rabago e moƴƴi on tigi ɗaɓɓugol pidi ɓuri wallito misila ɓe wallito si ɗum on ara koye jamane kono on tigi o ɓeydu heɓunanagol dewanga soɓe makiri ni kentigi no janngo woni alquran are on tigi wakkilo sahay fof ɓeyɗude on ko wona alquran addirami haala ni sa ramadan no jowdira fi alquran alquran are ɗum le sumay tippina e jan on tigi o ɓeyda tinna ɗo ɓeyda wakkilagol ngol ko tagtere muɗum kadi soɓe makiri noon si tawi suuma on feƴƴi ara yaaji waynodiri e dewe ala taw koye dina heddi key tandara lewru suuma e roo la on tigi la ɗon on tigi ƴetti décision ɗon woni remi allah e hoore soobe o jokka ɗon ha ñande allah yersini aray kon ɗo woni nafoore rewu suuma mum ma kon tigi heɓata e nafoore ñinde rewu suuma mum ɗum noon hay en darde ɗo wonaki haala no woodi information ji jonde leydi no haala no woodi namdotoɓe inchallah wattene soɓe maɓɓe ɓayno maɓɓe ni onɓe tigui haray ka ɓe joni koɗo ɓe yewata ko nokkude woɗɗude woni koye ɓanggue mum jasakullah khairan haray acciten jamaji ɗiɗo haray alman ɗum ɓe maaki koye hawri docteur mewni waɗen minute aji sappo ƴette yimɓe seeɗaɓe ɓe lando waro yimɓe jeego yeeɗo ni ɓe lando na.
naam ɓeto watti landira ndewni landal an ngal ko yimɓe jelo newnana ñamugol suuma yahra ɓe yoɓata gelike ɓeeɗo ko landi wo ko yimɓe jelo newnana yo ñaamu suumaye hara ɓe yoɓata nawnuɗo mo tañƴinaka ndikkay few innama oɗo ko ladial habbi nde nawnaɗo ndikkata few oɗo no newnana yo ñaam suumaye kono yo etu woni goo ɗiɗa bo nayejo ɓaye nayo kan ndikkata si yahi ha tawi nayewu ngun e korka kan yadata oɗo kan newnana etugol ɓeeɗo ɗiɗo joni noon hewɓe ɓen e nawnu ɓen si tawi suuma e ɓatti won suuma e ɓatto ɗo ni ñande wo fayda miɗo landede ñande wo nande wotere nande ɗiɗi kandi ñallal ngal joni noon haray miɗo ñawlino suuma e ma ɓe gandu ñalno suuma e haari ko sowiɗo ma ko muyninowo joni no suuma e hewti joni hara mene fala etugol ma ɓe nawnuno ha joni ɓe dikkali joni haray ta suuma e tawtu yoɓe etu kala nawnuɗo tañƴiniɗo dikkay ñande goo haysi ko ɓaawo duuɓi ko yo ñawlo aggidira ha ñande o dikkoyo o yoɓira seeɗa seeɗa kono sinnama o dikkata fes ɗon haray ko yo etu o ñammina o nayejo ɗo men heddi ɓenne joni ono harif si yahi ha neɗɗo tawi fayda joni haqqille sotti o ɓena nawya ha tawa ɓe fiji ɓe inna ɓe fiji oɗo fus fawakimo hande kadi rufi an ho qalam oɗo o ñamminta o horata harifa sowiɗo ma muyninowo tawi yadantaɓe muyningol ngol sowagol ngol yadantaɓe horugol ɓe newnayo ɓe taƴi suumaye almurdi walhamil heddi ko honɗum fawoyiɓe ƴettoɓe zahir lafdi wano cheikh albani e woɓɓe goo ɓeɗo yaari wonde ko fawoyiɓe ko etugol ɓe yoɓata malikankoɓe ɓen no jogii ɗon konnguɗi yaytaɗi konnguɗi tati konngol ɓe yoɓay ɓe etata konngol ɓe fof maɓɓe ɓe yoɓay ɓe etay konngol sowiɗo on ɗon o yoɓay tun o etata muyninowo on o yoɓay o etay konngol goo si tawi ko hoore maɓɓe ɓe hulani ɓe yoɓay tun ɓe etata si ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe hulani ɓe yoɓay ɓe etay ko ɓuri sellude e ɗiɗo konnguɗi fof ko wonde ɓe yoɓay tun ɓe etata tawi goɗɗo no wawi wiide abdoulah ibnu abbas e abdoulah ibnu omar ɓeɗo wi'i wonde ɓeɗo ɗiɗo sowiɗo e muyninayɗo koyo ɓe etoy hala kan no juuti e muɗum kono yaaruɓe ɗum ɗon no waɗi ko ɓe famali woni nder toon ko ɓe famali e hadis mo ɓe dallinori on ɓe ƴettu kuntum ɓe acci kuntum wokku ngo ko ɓuri sellude kon ɓen ɗon ɓe yoɓoyay tun ko ɓe wattida ko nawnuɓe ko ɓe wattida ko ɓe nawnuɓe ɓen ɓe yoɓay ɓe etata sina hara ɓe welsidoyi ha suumaye tawtiɓe ɗon mo suumaye waɗɗi yoɓugol yani o ñawli suumaye saabu ganto on iwi o yoɓali ha suumaye no arti tawtimo ɗon sahabaɓe boyi no yaari wonde o yoɓay ndun suumayeru hindu ñallal ngal o yoɓi wo kadi o ñammina ɗum ɗon ɓuri sellude konnguɗi karama koɓɓe noni komi manditi kon fewno ɗo e wiyaɓe haray ɓe taƴay suumaye wonde kadi hara ɓe yoɓata ɗe gandi si ko feetuɗo mo haqqille ala oɗo kam waɗɗaki mo horugol asasam nam ko ɓeɗo ɓeeɗa ɓe towduno juuɗe habbe ɓe noon
ɗo hawri taw onon hawri e ko faano ɗon ko tawi arayna ko yimtino dasuɗo question mon mari bayani mo yewti photo yewtuɗo ha tawi yewtide yewtiɗo ha tawi ɗi hurɓini seeɗara ko landagol fiɗo nara ɗum ɗon fi photo man hawri ɗum no yani fi photo yewtande no juuti moƴƴi ka raɓɓiɗi ɗon karama koɓɓen ɓe waɗi tawa photo ji ɗi no waɗi pecce pecce hato ñine détail o taki ijmal tun inna photo no harmi ma photo no dagi photo ji obligatoire ɗi photo d'identité passeport kala photo hollayɗo awa oɗo ko ɗo o jeyra wano entreprise ji ɗin ka ministére ji ka société ji ka ɗuma ɗiɗo photo ji no dagi ɓay feere ala photo ji ɗi tawata ko waɗira ko fi mawningol waɗanaɗo photo on e leyɗe goo karama koɓe kummaluɓe ɓen on taway haray ɓe waɗa e photo ji maɓɓe waɗa ka otoje ɓe nasi photo waɗama ka oto ngal watta accident ma ɓe waɗa ka cuuɗi ɓe nasi woni ka cuuɗi goɗɗo wujjata sumata sifan ɗum ɓe barkinora ɗum ɗo no harmi noon ko shirque photo ji ɗi tawa wirtere no e muɗum woni ko gorko wirti woni ko debbo wirti memmina ɗi faala ni noon kadi no harmi ma kana wasilatan ilal haram fa huwa haram photo ji mahaɗi ma lesaɗi ma hay desen ji ɗin tawa koko mari wonki ɗiɗo kadi hino harmi heddi ko photo souvenir tun ni tawa ko caméra ƴettira kadi na ko desina ɗiɗo karama koɓɓe no yeddodiri moƴƴi noon cheikh al albani cheikh ibnu bas e woɓɓe goo ɓe no yaari wonde yiɗi harami ɗi fof majji ɗagaki few jogii taliba ɓe jogiiɓe ɗum ɗon wi ɗum ɗon ko ɗum ɗon aqida won cheikh outhaymin karama koɓe bus ɓen kadi no yaari wonde ella ala e majji famul hadis aji ɗin zawahirul hadis ko feeni kon hadis aji ɗin sa ƴetti ko yaltiti kon a wiyay photo fopp no harmi si tawi koko mari wonki waɗa photo tawi no timmi kadi kuntitaka sa naari mana on ko fi honɗum nelaɗo haɗiri photo ɓay ñawore ko ɓuuri hewde ko hande jogui illa sa naari illa on a taway ɗiɗo photo ji ɗiɗo ɗi tawaka toon ko nelaɗo haɗiri photo kon ko tawde photo ji ɗin ko ɗi wonno wasila ko ɗi wonno ƴangal fi waɗgol shirque ko ɗi ƴangal fi waɗgol shirque joni noon ɗiɗo ɗi wona ƴangal fi waɗgol shirque ete kadi nas hadis goɗɗo goo alladina yudahuna halqa llahi ɓe no nandintinna e tago allah ngu ɗi photo caméra wona nandintingo tago allah ko tago allah ngun tigui ƴetta waɗa imma e kaydi ma waɗa e écran wala kulli no juutim ɗon ɗo ha yawmal qiyama yimɓe fottano e konngol goto ko tawɗa no walani ma o ƴettu ɗum ɗon no woodi noon woɓɓe ɓe haɓɓitoto kamɓe koɓe jaaɓi kon ko be foppu jaɓa ɗum no wayi wo ko doole sina ɗum an haray ɓe jonne carte rouge yalta ka tere l'islam khata ko masail far'iyya aslan wona masail aqadiyya usuliyya nam oɗon landi ɗo lande tati landal aramangal taƴirongol hultangol e koko damotere landal ɗimmal ngal woɓɓe wiɓe kawɓe ɓe sonnaɓe guurniɓe kono ka yaatiɓe fayda ko siɓe hakkike goɗɗo gorko janalaare ɓe fonndi siɓe watta koɓe buumi ko ko hoɗɗon ñawore landal dammal ngal ko sonnaɓe landi ɗo yumma maɓɓe duuɓi sappo no nawni no waali ɓe gerɓe maɓɓe kene ɓe hooray hiɓe etan wonde ñawore ɓenɗo ɓe ɗon lande tati ɓe gosorgol paat ñalorma suumaji ɓe lande joni lande no ɗo de buyi wona gosorgol paat ka suumaye no dagi bonnata si won tigi moɗali ɓe landi ɗo wo taƴugol ngol e huntagol ngol siko gootu tawa sonti tati haray goto kadi wandire ko jonno kanko andi yo dañe jawa oya o juuɓe a waɗa ñamana hona ka waɗa nene komin watta ko taƴugol ɗon jooɗo ñama ha ara few i juura min komi yi kon ko ɓuri moƴƴude kon ko yontigui ñaamu taho
ha o hunta haaju makko on e ñaamete on so yaha o juula le fi hon ɗum si minen yette barijo on so taƴƴiri tamarore ma lemunnere ma peccum fuuñe o yahi juulugol toori ndin no uurude futti no uurude haqqille makko ɗen no ka ñaamete baaqiyatu salihati e rakatay rakaaje ɗiɗi wattere ɗen ɓaawo futuro sunanu ratiba ɗum ɗo mi sikka waɗete taƴitoygol sakkitotoɓe juulde ɓen ɗum kadi haray ko diwgol ɓe cikkoyo ɗiɗo fof haray ko ɗuytare ko ɓuri moƴƴude kon o yonti yo okke ɗon miniti 15 futti on ɗon ha gayne sooɗe ɗumane on tigui o juula ɓerde makko nden no waali awa o gaynoya o waɗa baguiyatu salihatu o gayna o waɗa raka'atani haray o ala ɗuma ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude yimɓe gono sikka tawa wano ko madhabe Imam Malik kiɓe inni kamɓe waktu maghrib waktu mudayak waktu futuro on ko waktu faaɗuɗo ko beru embere tun ko noddinte darne juule salmine haray lanni fay mana mum kamɓe ɓorde ka futuro juula ɗon e mboɗerɗi mutude on ɗon ko waktu vide wona ka futuro o jeeya wona ka gueeƴe o jeeya taban hiɓe jogui dalil ko no dalil ɓurɗomo tiiɗude dalil maɓɓen ko hombo hadis imamatu jibril ɓa Allah subahanahu wa taala o farloye julɗele ɗen e hoore nelaɗo 50 ɗuytama ha lutti 5 o wi ko 5 ka golle kono ko 50 ka joddi o immino jibril yo ar holla mo julde waktu mum ko honto fuɗɗoto honto hattata o ari himo almi jibril no almi nelaɗo no reeni jibril kañum kono yimɓe reena yimɓe no reeni nelaɗo yimɓe no jokki nelaɗo o ari ka fuɗɗode ñallal aranal ngal ɓaw nangel liiƴi ke hoore o inni yimmo saffa ɓe juuli fana alansara o acci ha ɗowdi hunde kara foti wa muɗum o inni saffa ɓe juuli alansara futuro nange muti tun o wi saffa ɓe juuli futuro gueeje ɗen mboɗeri ndin ga wonori yeeso ka hirnange ganin di muti tun o wi saffa ɓe juuli gueeje subaka on fajiri ndin feeri tun o wi saffa ɓe juuli subaka woni julɗere 5 ñallal ɗimmal ngal fana o acci ha ka ɓe juuluno alansara on ɗon hanki ɗum ko ɗowdi hunde nden tawi fotiwa mum o wi saffa ɓe juuli ɗon fana alansara on acci ha ɗowdi hunde kala foti e mum laawi 2 o julni ɓe ɗon alansara futuro on ka o julnunoɓe ɗon hanki nangue muttum o wi saffa ɓe juuli futuro gueeje ɗen o acci ha tataɓal jemma ngal aranal ngal lanni ɓe juuli gueeje subaka on o acci ha henti fen o julni ɓe subaka o inni awa julde waktu mum ko hakkude ka juula hanki ɗon ka juula hande ɗon ɓe inni noon ɓay futuro on ko même ka o julnunomo ɗon hanki o julnimo ɗon hande holli wonde ka futuro on kañum ala waktuji 2 oɗo hadis no ka sunan abi daoud ka sunanu tirmisi sunanu nasai ibnu maja e musnad imam ahmad sunanul bayhaqi ka sa ibnu khuzayma sa ibnu hibban hadis o no selli keñ la gubar alayhi kono ɓurɗomo sellude no woodi wonno ka sahih muslim hadis abdullah ibnu amr ibn as radiallahu taala anhu e hadis e bourayda al aslami ɗino ka sahih muslim goɗɗo ari wi nelaɗo min ɗi waktuji ɗo mi wawali faltade julde ko honde fuɗɗoto ko honde haddata o ni wondo amen ɗo fana heewi nangel liiƴi e hoore tun ɓe juuli fana alansara ɗowdi hunde kala foti wa muɗum ɓe juuli alansara futuro nangue muti ɓe juuli futuro gueeƴe mboɗeɗin futi ɓe juuli gueeƴe subaka fajirin feeri ɓe juuli ñallal ɗimmal ngal ka o juuluno alansara ɗon hanki ɗum ɓaawo ɗowdi hunde kala foti e mum o juuli ɗon fana on alansara ɓaawo ɗowdi hunde kala foti wa mum laawi 2 o juuli alansara futuro o acci ha kaɓe juuluno gueeƴe ɗen ɗon hanki ka mboɗeɗin mutoyta ɗon o julni ɓe ɗon futuro
ko ɗon serti ɗiɗon serti geeƴe ɗen o acci ha jemman fecci hakkude julniɓe geeƴe ɗen suba kam o acci ha henti o julniɓe suba kam o inni ko honto landinoɗo fi waktuji ɗin o inni hino lam o wi a yi ɗum ɗo o wi mi yi o yewa ko ɗum ɗo oɗo hadis ɓuuri sellude par ce que hadis arɗo ka sunan e arɗo ka sahih muslim onɗo ko sahih muslim ɓuuri jogade dole par ce que charte ji ɗi imam muslim waɗɗin ɓeeɗa waɗa ɗin ɗum bi mana ɗo woɓɓe goo ko ɗum waɗi ɓe innayi joni taƴen tun on tumatima hen juulen aren noon tokkoɗen e ñamugol ngol ko hulgol ɓigol sen woni ɗo joni en jooɗi keɗo ñamugol ɗo e ɓe ustade ɓe kamɓe ɓen ko gueƴe ɓe juulɓe ɓe ala julde futuro gueɓe no julde ɓe gara futuro feƴƴi ha gonga fayimna bon landal maɓɓe ɗimman tammal ngal landal tammal ngal ɓe wi wo sonnajo buumiɗo kono fayde hara mo buumiti ko so haynike gorko janano fayda ko tuma ko ɓuɓata ko yooli ko ɗon o tuman ɗon o ɓarani tawa o yayi ha ɓernde mum utti o ɗumanno haray ko honɗum woni ñawore o sonnajo ɗo ɓay ko o buumani ko fi Allah ko fi wota gorko janano yimo kala ka andi madan wonde ɗo mo tañƴini gorko janano yiyaymo ɗo gorko janano are joni hara o anda juhaymo ɗo yo buumo simo anndi ko kanko tun ɗo on himo hooli wonde gorko janano renamo few o buumi to koyo andu sonnajo buumiɗo koyo andu wona sabu moodi makko o buumani no woodi sonnaɓe buumiɓe goo koɓe buumoto ko fiwota ɓe andita ma ko ɓawi moodi maɓɓe inni ko buumoɗa ma mi accite tanet noon waɗir sabu ɗum buumagol ko diina barajino e muɗum kala ko tawata ko diina barajino e muɗum si on tigi laɓɓinanali Allah annuye on o heɓata baraji ɗingoy ta on tigi yango ki yangi ɗon fof o ɓorno ɗum ɗo yimɓe wikkitomo wakkitomo daari diyamuji daari ɗum ɗo tawa kadi baraji ala so waɗi ali fi ala ara baraji ala acce ha yette sojo dara maya on tuma tan o buuminkinno ɗum ko buuminkinnagol ana buumagol tigi tum torki Allah Allah moƴƴi sikonno sonnajo kadi mo yumma mo eyo sonnajo goo wo yumma maɓɓe no nawni ɓe heeɓi fayra won duuɓi sappo ne duuɓi sappo wonde ɓe forsa ɓe hoora seeɗa kono ko ɓuri heewde kom ɓe ala e wawde horude wonde ɓe etana ɓe ko honno ɓe watta en wowli joni kala mo tañƴinaka ndikkugol fes wawa horoygol ñande goo gila joni hara yo ɓe etan ɓe si tawi noon tañƴina ñande goo ɓe wawoye ɗum aray ko yabɓe hatamo ɓe wawi o si tawi noon nayo ngun e nawnare jilli on aray kara han on tigi wawiroyta non gala lamdal limmiti ɓe maaki ko sonnajo ko hombo hani buumanade ɓe landi sonnajo buumiɗo ko hombo e hombo o hani buumanade ko hombo o buumitanto ɓe sonnajo buumitanɗo ɓen ko seeɗani andi enen affaire social ɗon hiɗe min feƴƴintini ɗum sharia o joni sonnajo wi o ɓe moodi makko bappa hara ko pati kadi e wi o ɓe moodi makko kaawu hara ko pati kadi o buumanto ɓe wala fi ɓe moodi makko wi'ata bappa pati baaba goto ɓe ben moodi makko o buumanto ɓe ɓe moodi makko wiyata kaawu pati nene goto baaba goto ɓe yumma moodi makko o buumanto ɓe andi ko haɗo mi wawi on arande wonde bi mana komo gastamo jombude few ka sharia harana adamen enen adamen no woodi ɓe wi en jaɓata jombude fes ɓeygu bappa ma ko rewɓe saɗi wo ɓen ɗon a muñoto ɓe ɓeygu kawma pati kawma accitimo ma mayi accimo inna a ronay ɓe inna o feeti ɓeygu kaw makko kono no dagi ɓay no dagi wona adu maharam makko kala mo tawata ñande goo no wawi jombude sonnajo on sonnajo mbumanto on ɗon ka sharia kono enen noon fayda sonnaɓen kar han ɓe jaɓirta ɗum nam maaki kadi haray woni woni hakkude salat tarawih en salatu tahajjud qiyamu leyl woɓɓe landi yani hakkude tarawih e qiyamu leyl ma ɗum tahajjud yoni ka sappo sakkitoro e woɓɓe aray ɓe naafa ɓaawo geeje ɗen si wonoy kadi wona 1 heure du matin ma 2 heures du matin kadi ɓe ara ɓe juula nde gandi cippiro molnama kadi no hakkude
taalibaɓe cheikh al albani ɓen e jama buy luttuɓe ɓen cheikh albani kanko mo yii wonde naafugol suumaye e ko wona suumaye feƴƴintake darɗe 11 an andi a waɗa ɗen 11 ɓaawo gueeƴe ɗen ka accayɗe ka 1 heure kono noon ko gooto e mum watta e tippugol hadis nene men aicha radiallahu taala anha ka o maaki ɗon wonde ma zada rasulullah sallam ala 11 raka la fi ramadan wala fi gayri nene men aicha o maaki tawa hadis on himo selli ko konngol nene men aicha o fillifi e nelaɗo o maaki kanko nene men aicha wonde nelaɗo ɓeydali naafugol e hoore darɗe 11 ni suumaye ni ko wona suumaye ko fota e andede ɗo ko konngol nene men aicha ni wona nelaɗo maaki ɓeydataki ete hatman pellet wallahi nelaɗo ɓeydi e hoore darɗe 11 hadis anas o aɗa waɗi 13 ɗo nene men aicha ko maaki ko berko o yii ko ɓuri sellude kon ko wonde ala darɗe happaɗe ka naafugol e suumaye inne naayo feƴƴe ɗeɗo ma naayo jasine ɗeɗo ƴokku berko heɓɗa feere o si tawi hara a juutinayi moƴƴi a waɗugo 11 ɗum ɓuri moƴƴude si tawi no ɗo aicha o wino noon o wi kana yusalli 4 raka'atin fala tasal an tulihinna wa husnihinna ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي 3 ركعات kono enen joni busɗo ko ne dogirde on sunna ɗon ko ngamelo ko sunna ngamelo falaka no ami ha no yimɓe enen yimɓe wiyeteɓe ko yimɓe sunna wallahi buy e meɗen e ngamelo ngon no woodi ha angal yiɗugol wakkilare si en daari e wan ɓeya googa suufiyankoɓe gono feƴƴintini kono enen kadi ye jasini moƴƴi noon ko kala ka tawata ngamen toon ko seeɗani ko gokku tun ni wiya ko on ɗon sunna ɗum noon haɓɓito kadi yimɓen fof koye jokku ɗum ɗon yon ka raɓɓiɗi ɗon yiɓe waɗa tabdi no ɓe yimmotoɓe jemma ɓe juula ɓe ko bidi a jokki ɓe ko ɗum ɗo jokki subhanallah yahi e feƴƴi a waali yaɗani yimɓe nimon no juulude no rewde allah e wiya ɗum ɓe ko jokkon ko mere an ko jokkuɗa ko sooɓe almuhim komi andi ko min komi gomɗini mi hooli ko ha kami jooɗi ɗo ko wonde no sella ka waɗa tarawi juula ɓaawo gueeƴe ɗe mbeɗa ko Allah taginanma sa immoy kadi juula mbeɗa ko Allah taginanma ko moƴƴi on tigi juutin daragol ngol e janngugol ngol e ruku on e sujuudu on o fanɗina darɗe si tawi o fanɗinta ɗum ɗa awa yo ɗuɗɗin ɗum ɗa kam taw no juutali sembali nam a waɗane